Abantu ku rugomero ka Nyabikere, Mahyoro na Cyendangara abaheririye irindiro y'enyamishwa eri Queen Elizabeth National Park na n'enyanja ya George omuri Kitagwenda bamaze n'emyaka bakuhinga konka batindiki barikusharura omu misiri yabo. Tuhinga ebicoori, tuhinga oburo, tuhinga omuceeri biribwa enjojo. Mbwenu nasaramu kwega eby'emikono, sabuni, kuruka obujega, ebyobutuzi obundi nkabiguza nfunamu sabuni ya school fees y'abaana n'emmere y'abaana obundi nyensa nitwe tukaba muja habo kuba enjojo niturara twemerire nanyo mugugu nagwejumbira magwe sabuni yo ninchikora te kuribwa enjojo te kuribwa chini kweho ninjitwara mu katare njiguza amaduka bampama kasente hati mbona sinzo kushashura school fees kandi shashiramo n'emmere ya family yanje. Umwaka ogwire ekitongore kya Uganda Wildlife Authority bakatongoza hururu yo kwombeka urugo rwo kurinda enyamishwa konka omurimo n'okwesya obwire ogu tukahwaga. Ebizibu bitukuraba mu bingi munonga konka ebikuru munonga tukaruga no mu maka niturara mu kishaka tukomere enyamishwa ezo tukombeka obufuha obuzubuke obukurara tukomere amaka then osanga omwana n'abakazi no bari omuka so no mara no tandika runaku rwo kubanza bwo kuteka ensugo omu musiri utandika kurara mu kisaka mpaka byona bikozere ki byezire. Twine enjojo, twine eshere, twine nagonya nahabweco abana baturemere kushomesa kandi kutukuzo mu cya compensation tuteka mu office abantu bona compensation tino wafunire waruga hano kakwato mando kazo mu ishomero rya Kanyabikere primary na wakwato mando kazo mu ishomero rya Kabaye primary school abana neshayizi wakora enrollment taruho mwana yine ntanda mu ishomero kubanga tibine cyo kukoma hataba abazire tibine cyo komera ki abana. Abantu abarukwenye 20 no barukuza kuganyirwa umuntu ekatekeje. So nanye ngo muntu narebo kunkubasa kubayamba no kugezaho kubarondera ekintu ekyakubasa kubaretera entasyo maka nyango mwe bakafunana nebyo kurya nintagetinga traininga abantu nke 20 okuba kubasa kukora sabundi ejeyo kwozya nange yemiti the baso then twenda kubegesa okuba kubasa kuhinga obutuzi nyina butare obunkubasa kwija kureta ngo ministeri y'abwegese niyo karikira mbakateka makugera ngo begese abana bato okwerondera emirimo okwehanjahangiraho emirimo kutari kuronda emirimo mbwene tusima kusanga nitabakora bagira ishomero kare egeshaha twaza kwego kwekorera emirimo kutari kuronda emirimo. Abaturage nibenda ngo barukombe korugo batemubwira twakoresa birya habutagaso burengere munyine nibitwosya abo kuba harimo acid eyinabagambira so nutubana twenda obutagase bushume buze aharyasha 5 ninga hansi kugira ngo tubikoreseje tutatukozereho akabi. Gasha kwa Sharif Murungi ahabwa Sky TV agenshonga.